Bunlar mümkün arabanın doluklarında veya farklılarında çınırın yetimine var korrupsiyaga karşı kuruluş içerisinde girgizildi. Kayıp meselelerde de bir misal aytayım. Tribunadan doldular. Mamleketin degan şunday oyumuz var da. Jarandıq o ilim jana bilim berүү mekemeleri uşul жерде oturgan her bir Kırgızstanda jarandığını gençler antikorrupsiyalык иштер кеңештин урматтуу мүчөлөрү, урматтуу өкмөттөштөр жана өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын бардык кызыктарды өзүбүз колдон алып дагы себестоимость менен сатып иштеп турган элдин бар күчтерин алсындар. А тигил урматтуу катышуучулар өзүңүздөр билесиздер иш аракети элдин шенин арттыруунун бирден бир mamleketlik kızmatkerlerde, mamleket içinde emez, dünyölük masraflar korrupsiya. Birbirinin korku, 1 milyon dolarla bizde doğu koyup soklayıp. 10 yıldan para veriyor. Cana Komünist ekonomikası yaptık görmüşler var. Joksa'da biz cinamayız. Karapayı Balçağa yolda, tükünce Oğlast, Loporbo, Cıvıkısı falanca ayrı. Bundan abi korrupsiyalıkın gözlüğü var. İşler kurul başkanı 297 milyon dolarla bizde bugün daha aktual tablolarını yarattı. Karapayı bu kapı kumtör boyunca daha soklaşıldı. Resimler atma soklaşıldı. Bunlar bugün arabanın doluklarında veya anlatma için poligraftan zaman psikologyanın testlerini ölçüyoruz. Arabanın karşı turukluluğunu anlatma için psikologyanın diagnostikte söz ölçüyoruz. Takip ediyoruz. 7. jana mamleketi transformatsiyalar jönündө мыйзамды колдогон. Ошол кутулуп биз кризистен чыгалы деп ошол. Жерлерди трансформациялоодо мурунку келтирилген каталарга табылган эмес, чыккан эмес, ошонун баарын кайра табылды. Паракорлук менен тууганчылыктын айына бул эми баягы алдын көрүнүп келип жанагы ЖС прокуратурага ички иштер министрлигине күч органдарына окуяларды эсибизден чыгарып bundan yardım elimizde Өткөн жылдардағы тажрыйбаны эске алуу менен Острикке каршы Бишкекте бир канча ассоциациялар ырыгындагы катардаштардын күрөшүүсү Көпү кеңешин шайлоо ушул жылдын 5-майдагы кабыл алуу болуу, мугалим же аскер адамдылы, дарыгер же мамлекеттик кызыкчылыктардын мүмкүнчүлүгүн жокко чекке алууларга зарыл. Mamleketlik organların jana jaylarının ilim jaylasını, ilim söylesini, o işler yapacaklar, imanı olacaklar, emunlar. Uçakları var, bölüştürürken, oşulu çeyikin var, maddeye toplama. Kurumlaştırıp, satıp alıcı uyumuyla katışıcının ortasındalı. Oğalı bir öbüt. Halkan atlı çıkabaydı cevap. Bıyıl buna 28 kişinin alıldığını bol şuna yaxşı bir doğum kurmayacaklar. Cihazı Abdan çok bolğonluğunda. Oşoндуктан бұл елдің талабы болғандықтан мемлекетімізді жаңғыртып келечек. Бирок биздин чечкиндүү кадамдарыбыз коомдун жана бизнес ошондуган болсо дагы коррупциялык кылмыштардын жана уруксат берүү туруму боюнча мыйзамдарды построить антикоррупционную систему мы должны. Чоң рахмат.